hala la menamu ne miri ho karitu lalu dambu nahu la tanggal 20 hau la ulang dambu la ndau 200 20 tailu tapahambur beli la channel YouTube JKB JKI TV. Mewa kata rongya na pulung ne miri ade di tarongya tahamaya. O miri meninggal awang majangga buhang maparongo ya na pulungumu matawa kanyuru matua nama pa atal kaparu kama pa buat baru ya na pulung. Amin. Tarongya na pulung ne miri welingol lahau hanganji hem kawudo hombul hiwa landalar hiwa lupa takal landalaru lumbulu wal na tema na paramane miri ngalangu luri ham ta rongu ya na pulung ne miri bawananda na pamba rongu dan na pulungu yana hina paninya parai ne miri ngara ulamu yohu Elia wananya na hema Elia o miri ala mahukum biha na ngurama mangguduku duma munyumu maaf na bakulu etiwanya na paramana na dukang kikina hikawiningu lapinu na halaka pangalanya na mahamu welingu lai miri banarongu yaka nataleli i Elia palumburu na nyaka na mata na wangu kalembi malaina hina luhu pandua laku langaru liang na pani na padidanya hau taleli ngara ulamu yohu Elia wananya na pakadambu wana imiri na paaranya Elia ngara ulamu yohu Elia na hema Elia hama na pahiamana la mangilu o miri ala mahukum biha ningu rama mangguduku duma munyumu wananya na rongu ya na pani nai Elia na pani miri peliwa la marada tialam halaluawa la paraingu ko urinya luanahu ihai haluana iye ango Elisa i Elia badarama mangu rukunduma tunanudu dan halanga tu ai Elia nangalanya na mahamu nyuna na nganggalia takanahu kapameti ya nyuna wadang kakawan na pani miri na paramane Elia lakuwa urinya luanahu na maramba angu daunang apalaku ya na parama kawandu da aya na pambuhan ay miri da aya bupa aung kewan palaku ya na parama na miri na pambuhan na miri nu ya nu na papalaku wan amin tahambaya miri badarongo manyakan na pulungu matawa kama palaku ya na parama munyumu abaningga malabintana iya amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.